Dr. Ricky R.J. Synkon. Ke Voice of the People Party kelapin pendapat bahaya kyrtong jong u Dr. Ricky A.J. Synkon u Badai General Secretary jong ke parti ku kyrtong ban ïing haka election syakayin Dorbar Lok Sabha ka ban long haka arja arpusaw yakani lapin benda du Dr. Karachen Hashakila Pathai Kubor mentaksi bolong bakane ka jimpin benda kroy kyrtong jong Dr. Ricky A.J. Synkon kadai nak benta ban penkre ka jingdan kam ban yakon ka MP election ulong ru ba ka VPP ka yakon marwai haka te election claim da yatailang bat kiwe ki parti ne kiseng riulong Benar ya candidate MP jongi nampak election parliamentary election kan berlong tahun 2024. Di agak beda begini parti jongi state election committee kalau ia kendu agak kat rutrik jong unu benai bad hadin ke bang ilaya perkat sani bah belin meya keren shibun ti ngila ka kelemi kawai karai ba ngin nominate ya Dr. Ricky R.J. Synkon. Ricky A.J. Synkon. Banlong u candidate jong ka Voice of the People Party namenta ka parliamentary election ka banlong 2024. Kata kadai ka purpose jungi bentaban permana. Kajing temu jungi kalong ba gila ban ya cakmat ya ka jing terikam jong ka parti ken. Namar langi permana lupa yu candidate tekasuk bangin ya cakmat ani ken. Yu no founder member jong ka VPP. Uday ru general secretary jong ka parti. Ko jong ka por uday beriu ba abeng ka jing nang jistar uday nang ikai ka school ba ane ho. Te kum ka parti is so he's the right person ken. Langin jet yo founder member jong ka parti te yanu ngin jet. Yin happen jet yo try jong ka parti bolong founder member ba general secretary jong ka parti ru. Mentan just now I told you bangkai don ki application ki don ki bala ki ba ya kendu ya president ru individually kum tu personally amai beri berta ni nakaliang jongi kemio ai namar kitu ki bala mut ki layu kendu i president bat ki don ru na pedeng jongki ki bala ai diki jingtho di application mau bikin kwa ban contest ni ka MP election ka jing tmu ni kalau ngila lang yo banyak cakmat kan dai bangin pentip lupa ka kamsuk ini bangin ya lenti ni bangin election